Jesam, bacila sam pogled na Super 1, naravno. Mislim da radite jako dobar posao. Sviđa mi se što se vidi da ste dobra, vesela ekipa sa širokim horizontima. I što su onako teme i vesele i različite, neuštogljene i originalne i želim vam svu sreću. To je, ja mislim da je jako prosto pitanje. Evo sad da ti kažem, u facu svi znamo kako se bebe rade. A kada netko odgovori da, radim na bebi, ja odmah imam vizualizaciju tog čina i to mi je nepotrebno u životu. Tako da ću preskočiti tvoj odgovor. Apsolutno. Želiš imati? Da, ja bih htjela imati produkt naših gena. I htjela bi biti mama i htjela bi vidjeti kako je to. Sada imam jako puno prijateljica koje imaju svoje bebe, pa sam s njima, usput sam i kuma nekima. Moj brat je dobio prekrasnu nečakinju koju volim najviše na svijetu i tu sad imam bebu, ali sam još trenutačno u fazi da mi je super s bebom na 2 sata, 4, 6, 8, nebitno. Ali u jednom trenutku je imam kome vratiti, a to je njena majka. Znam to što mi hoćeš. Tako da, dok god je takav osjećaj, ne želim biti licemjerna i raditi neke druge stvari, jer želim to iskonski osjetiti, da bih bila dobra majka, to želim biti. Nemam, zato što je ljepota ovoga posla upravo o tome da je drugačiji, da je različit, da je dinamičan i da ne ulaziš u zamku toga da ti išta postane monotono. Ja se recimo toga na neki način i bojim. I zato sam užasno sretna i zadovoljna što radim ovaj posao, što jedan dan mogu ovako s tobom sjediti gdje miriše ostaci sinoćne nečije zabave ispred ovog grafita, pa to. That's what you said. A jedan dan snimam prekrasnu emisiju u kojoj mi dolaze divni ljudi kao gosti, s kojima mogu nešto novo naučiti, nešto novo spoznat. Ili garaža u kojoj upoznajem genijalne glazbenike, koje možda ne bih imala prilike ne samo upoznati, nego niti čuti. Pa do, ne znam, razno spikiranja, crtića i svega. Baš najiskrenije, ne samo da volim, nego obožavam to što radim i ne živim da bih radila, već radim da bih živjela, a i rad mi je na neki način život jer me ispunjava i diže mi taj adrenalin do jedne prekrasne granice koja me čini hiperaktivnom ponekad. Tako da, onak, dobro je. U moru plovi jedna barka. Nije, da ne zacopramo ništa što ne čak da nije u povojima, nego je još zametak. Ne bih previše govorila o tome, mogu samo reći da se iznimno veselim radu sa jednom super genijalnom ekipom, sastavljenom od vrhunskih profesionalaca na nečem novom, kreativnom i okrenutom ka budućnosti. Veselim se biti dijelom te ekipe i što više čast mi je. Nema nikakve poruke, ljudi, veselite se, smijte se, svaki problem kad se okrenete ispadne na kraju smiješno, ali ga si treba riješiti. Komunicirajte sve i čitajte S1, jer možda i tu nađete na neko iskustvo koje vam može pomoći u vašim životima. Hasta la vista, S1. Verbalno dijete. Pa verbalno dijete, tati. Ovo ću sad koristiti. Pa da.